ti život kaže, kad kažemo da ti život daje svrhu, šta to znači? Uče. Meni to vuče više na to kao da sam onda alat za neki cilj. Da mi je to svrha, tako ta reč svrha mi je više kao da sam alat za nešto, za postizanje nečega. Mene se zanima, da li ti da razumeš intelektualno ili emotivno? Zanima me kako ti to doživljavaš. Ja sam išlo iz glave, ali sad kad si me to pitao, kad sam probala da osetim, drugačije mi u smislu da kao onda je više mi vuče na, recimo, svrha je jednako neko ispunjenje. Ispunjenje? Ispunjenje, da. Ajde bude malo organa. Ajde. Kako ti mene doživljavaš? Kako? Kao autoritet. To je glupost. Kako mi doživljavaš? Kad ti ja postavim pitanje, kako ti mene doživljavaš? Kao neko kog moram da zadovoljim u smislu da da dam adekvatan ili tačan odgovor. Da se prikažem u smislu da učestvujem, da razmišljam, da sam tu. Uvek postoji neka doza straha i to je povezano sa odbacivanjem, strahom od kritike. Pokušavam sad da razvalim. A kako te još doživljavam? Imam i smatram da način na koji ti razmišljaš da je fascinantan, da bih voljela da tako mogu da razmišljam kao ti. I onda mi je kao da težnja ka tome, kao da hoću da pokažem da to hoću da postignem. Koja je moja uloga u tvom životu? To misle da mi pokažeš
da mogu drugačije da živim, da razmišljam, da sebe doživljavam drugačije. Da me ispravljaš. Nisi razmišljala da sam o tome koju ja ulogu imam u tom životu? Ne na ovaj način kao što me sada, mislim kako sada. Šta tebi, Milane, predstavljam ja u životu? Moja uloga, ovo što sam nju upitao. Oslonac, izvor... Malo zasnije. Oslonac, izvor uznemirenja, kao da su dve strane. Znači, velika neka naklonost prema tebi, postoji neka dragost, znači potreban si s te strane, s druge strane si neko ko me uznemiruje i od kog bi pobegao na drugu stranu sveta. Te dve su najviše, čini mi se. Koja je moja uloga u tvom životu? Znate ono kako se kaže? To vam je iz rada dio. Ja ne bi bio ovdje da nema rada. Vi mene ne biste znali. Ne biste uopšte znali da ja postojim. To je jako bitan dio. Da nema rada, mi ne bismo bili ovdje danas. Vi jedne druge ne biste znali. Znači, rad je nešto što vas povezuje. Imam šta projektujem, imam šta je kao stvarnije. Možda bi stvarnije bila uloga da me podsjetiš da sebe lažem, ja umišljam da je tvoja uloga da ti dođeš i da me izvučeš. Spasitelj. Spasitelj, moj spasitelj, znači ja imam pravo na to, došao lik, ja sam tu Bogom dam pičke materine, a kao da je ona stvarnije došao lik, ne znam šta ga je poslalo i kao u fazonu tripuješ Milane, nije tako, nego je ovako, probaj ovako. Znači, nisi mi dao uopšte odgovor na kraju. Pokušao si da me izvuzeš. Znači, nema jasnog odgovora. Ona je bila jasnija. Šta je te, Bernarda? Šta sam? Koja je moja uloga? Da me teraš. Kako me doživljavaš? Šta sam ono još pitao toga? Koja je Uloga i doživljavaš. Da, prvo kako me doživljavaš, pa onda koja je uloga. Meni je da me teraš. Da vidim stvari i da se pokrenem. To mi je ono, znači, bukvalno kao čizma. To mi je na prvo. Ako ću gledati tu ulogu, a doživljavam
Znači, u isto vreme dobijam potvrdu kroz tvoju ulogu, sebe, čega god, da pripadam negde i da mi razjašnjavaš stvari. Tipa, stvari koje ne vidim. A u isto vreme vidim da mi treba teranje, bič. Kako me doživljavaš? Šta sam ja? Ko sam ja? Šta ja da radim tu? Glas razuma. Glas razuma u mom životu. Bukvalno. Da. Još nešto? To se ne znam kako da... koju reč da iskoristim. Vidim sad da mi se emocionalno dižu, a to bi bilo možda... Miješa mi se sad zahvalnost i neka punoća u tom smislu. Da mogu da kroz to što ti postojiš u mom životu drugačije vidim stvari, osetim, skroz neka nova dimenzija. Ali ne znam kako bi to spakovalo u jednu reč. Ti, Vedrane, šta sam ja za tebe? Pa prvo kad sam došao ovdje, onda sam, mi je izgledalo kao da si ti došao od nekud, kao da te nešto poslalo, da mi pokaže, da mi primjerom pokaže da su moguće neke druge stvari, znači da je moguće dostići neke nivoje gdje ja sam osjećao, ali nisam imao živi primjer. Da me tjera, da me budi, da me trese, da mi ono govori možeš, Motivacijni govor. Life coach. Da, Life coach. ne tako, ne na taj način. Ti motivacijni govornici kod mene izazivaju otpor i kod tebe je to drugčije. Znači ima otpora, ali ima i nešto što se zakačilo iznutra i vuče van toga gdje sam zapeo, kao da sam zapeo negdje. Ono kad je Milan rekao da me izvučeš iz nečega, nije točno dobar osjećaj. Ne da me izvučeš da sam ja sad negdje jadan zapeo pa sad neko me vuče iz blata, nego više onako stoji pored tog blata i kaže, ali vidiš da se može izići iz ovoga. Znači, ne da ti sad, znači ono, ja sam ko neko govedo, ko prcama, ti me vučeš za rogove. Ne, ti više stojiš sa strane i pokazuješ primjerom da se to može. Znači, pokazuješ primjerom, znači čak i na običnim stvarima, znači, pokazuješ da se može, da može bolje, iako sam ja, znači, ja u odnosu na sve ostale ljude imam osjećaj superiornosti, ja sam bolji, kod tebe imam obrnuti osjećaj, kao lošiji sam, i onda mi to daje motiv neki, kao, barem kopiranje, pa sad jebi ga s kopiranjem postignem neki rezultat. Pa dođeš u intelektualizaciju, pitanje je emotivno. Znači, ideš u intelektualizaciju, umjesto da mi nađeš, kao recimo koliko toliko Bernarda ili Anita, one su više emotivnije odgovorile, Milan u nekoj mjeri, a
ti si mi još u intelektualizaciju. Znači kao... Ti nije, stvar nije mi to. Kao otac, onaj koji mi nije to dao kao podrška, ali s druge strane i ono kad te kažnjava, znači nekako me voli i hoće mi pomoć, ali mi neće da radi stvari umjesto mene. To su opisi morale. Da. To nisu, To bi bila... to nije doživljaj. Da, jer pitanje je bilo, ona je nešto rekla, zanimljivo, prije što sam ja postavio ovo pitanje. Ona je rekla nešto o svrsi života, koja je njena svrha. I ispunjenje. Ispunjenje. To je meni kod te punoće što sam pokušala. A prije toga si isto rekla jednu riječ, ne mogu se sjetiti koja je bila. Da sama u odnosu na svrhu, da se više osjećam kao alat koji treba da se iskoristi za nešto. I ispunjenje si to spomenula. Da sam vas ja pitao kako vi doživljavate mene i šta mislite koja je moja uloga u vašem životu? Znači, ko poveznica s nečim Imaš ti strah od Vera? Imam, da. Pa to je doživljaj, probaj iz toga sad malo. Niko nije ti rekla da opisuješ strah. Da. Ne, dobro. Da ispravim, znači, u drugom pravcu. Da se skloniš odatle. Ja sam nešto u vašem životu, figura neka. Imam i strah i povjerenje. Znači, strah je onako površinski više. Ne tražimo mi tvoju reakciju. To je kao da vas pitam, koja je uloga vašeg auta u vašem životu? On ima svrhu, on ima smisao. Jer da ti ne treba auto u životu, šta će ti trošak? Ili, da vas pitam, koja je uloga vašeg stana u vašem životu? Ili, koja je uloga vašeg partnera u vašem životu? Ili, koja je uloga vaše djece u vašem životu? To su, ajmo reći, sa života, sa strane života, stvarne stvari. Tu ljudi izaberu kao svrhu. Neki ljudi imaju svrhu da imaju djecu i imaju partnera i prožive sretno i uspješno u dobru i zlu svoj život. To je pitanje. Koja je moja uloga u vašem životu i kako vi mene doživljavate? Šta sam ja? Ko sam ja? Šta ja radim ovdje? Koji kurac ja sjedim u ovoj fotelji? Životno, egzistencijalno. Preko tebe se osjećam spojen s nečim što ne bi imao da tebe nema. S čim? Glupo mi je reći s nečim višim, ali s nečim što osjećam da postoji, ali ne znam šta je i ne znam kako sam napraviti takvu poveznicu. Prije sam imao, recimo, prije je bilo kao, ja se bavim šamanizmom, to me povezuje sa nečim što je tamo wow. I točno se sjećam to kad si ti uletio, ja sam bio kao povezan šamanizmom i ti si to samo cvak i to je odjednom samo nestalo. Kakav šamanizam? Da, znači ti to je izrazio na prvom sastanku i ja sam odšao od tog sastanka i rekao u pičku materinu, odrazo mi je to, šta ću sad? Ali si mi tijekom tog sastanka dao par rečenica gdje sam ja vidio da se preko tebe mogu povezati sa time. Kao neko stoji na nekom mjestu gdje bi ja htio doći i onda mi maše tamo i zove me da dođem, pokazuje mi put. S druge strane, strah je kad ti mi kažeš, ajde idi tamo, malo ću ovuda, tu rastu neke cvijeće, pa da vidim šta ima tamo na cvijeću, onda ja tamo odem. Što on priča? Ferdinand, znači on je otišao na cvijeće. Pitanje doživljaja uloge je pitanje koje mogu postaviti na sljedeći način. Koja je moja svrha u vašem životu? Ja sam malo išao iz okola, nisam vam htio postaviti direktno pitanje. Sad je direktno pitanje.
Znači, daješ... Koja je moja svrha u tvom životu? Daješ, znači, uzmem tvoj tekst, pročitam ga, u tvom tekstu imam 3 ideje, do kojih ne bi došao sam. Pogledam, kažem, jebate vidi ovo, uzmem to i probam napraviti, vidim da to radi. I onda kažem, ok, super, ja to želim. Znači, moja svrha u tvom životu je? Vodim je glupa riječ. Da ti pokažem, ukažem. Da mi pokažeš svoj, znači da mi primjerom pokažeš da je to moguće, ne neko ko priča neke, onda pogledaš kako on živi i kažeš mi, gledaj, to nije to, nije... Ti treba dokazati, ne, živio sam ja i bez dokaza, ali onda je to fantazija. Ovo je prvi puta da mi je pokazano uživo, kao, wow, vidi. Znači, lako je fantazirati, tamo šaman dođe, miješa nešto. Sad, super. Ali to je unutar moje fantazije, ja nemam... Uzor? Ja nemam uzor, mogu, da, apsolutno. Znači, uzor. Znači, nemam upotrebnu vrijednost. Kad mi neko pokaže neka mambo jumbo. Ali ono što mi ti pokažeš, tvoje ideje imaju upotrebnu vrijednost. Znači, moja sve radi. Jeste da ti pokažem nešto što za tebe ima upotrebnu vrijednost koju ti možeš u životu da upotrebiš. Da, sa te razine, da. Ima li još neka razina? Pa ima razina, znači ima ta ideja o nekakvoj evoluciji, jer ja vidim da na najmanjim stvarima koje uzmem kao upotrebnu vrijednost i počnem ih raditi, nakon nekog vremena kad mi to uspijeva cijelo vrijeme, osjećam se kvalitetnije. Koristite riječi koje ja imam sumnju, ili radnim jezikom, imam sumnju, ne bi vam vjerovao ništa, pa ću potrebiti riječ podozriv sam prema njima, koji su veoma opasne riječi. Evolucija. Znači, onda morate razumjeti riječ. Šta riječ evolucija znači? Znači, ja bih rekao razvoj, da ju spusti malo. Znači, ti, na konkretnom primjeru, ti mi kažeš za posao to i to, ja napravim to i to i moj posao se razvija. Znači, ja mogu vidjeti... Znači, opet dolazimo do toga da sam ja neka vrsta life coacha za tebe. Ne. Možda se ne sviđa riječ life coach, možda se sviđa riječ, ne znam šta, kao motivacioni mentor koji treba da ti nešto postigneš. Nije ograničeno, znači, na stvari koje ja, znači na posao koji kao ja razumijem. Znači, u ovom drugom dijelu postoji nešto što ja ne razumijem, ti si u tom dijelu gdje ja ne razumijem i onda kad mahneš ja malo pogledam i onda malo nešto drugo razumijem više. U tome, znači, life coach je onaj koji ti da formulu. Pa i Rad ti daje formulu. Da, ali sad bi napravio citat. Napravi, okej. Formula, znači formula, odnosno formativno i formulacijski. Znači, Rad ti mi više daš formulaciju, znači objašnjenje. Formula kao formula je uputa, algoritam. To je upravo formulacija. To je formulacija. Formula upravo dolazi do riječi formulacija. Tako, ne, Imaš formativno, imaš formulacijsko. Ne sam zamiješao. Kad uzmemo formula ili formulacija, znači uzeti neke stvari, iskombinirati i dobiti određenu formulu koja ti ukazuje na nešto. To je formulacija. To je sposobnost višeg aspekta intelekta da napravi komparaciju u odnosu na nešto i izvede određeni zaključak, određeno mišljenje, određeni stav ili određenu uputu koju će da odredi. To bi bila formulacija. Forma je... Formativno, znači životno, kao recimo small talk. Kako je vrijeme danas, šta radiš, kako život, ti si zdrav, to je formativno. To je formativan razgovor. Formativno razmišljanje je kako sada od 5 maraka napravim ručak od 50 maraka. Formativno, mehaničko razmišljanje, asocijativno razmišljanje. Formulacija traži energiju, traži i poznavanje ideja, traži odnos. Ovo što ja vas pitam je upravo formulacija, a ne traži formativni odgovor. Šta ja te predstavljam? Ti meni predstavljaš izvor mog života. Wow, bravo, svi smo zadovoljni.
ja sam ostvario svrhu jer imam svrhu, nekom sam izvor života, on je ostvario svrhu jer ima projekcijsko platno za izvor života. To nije bilo pitanje. Pitanje je bilo formulacijsko. Šta ja predstavljam vama u životu? Koja je svrha moja? Vi morate baš dobro i emotivno, i intelektualno, i fizički da skužite šta je moja svrha ovdje. Ali sam sad sljedeće pitanje dao, ok, bila je doživlja i uloga, pa sam dao sljedeću riječ, svrha. Imate li možda nešto? Meni se jedna reč javila. Joker. Joker. Trik. Mater, da. Meni je više trebala reći kao učitelj, ali asocijacija je bila u školi. Učitelj je onaj koji je pročitao XY knjiga, proživio XY stvari, onda nama klincima dođe i sjedne i ispriča priču. I onda ja uzmem tu priču i pogledam, znači krenem, nije reći provjeravati, nego primijeniti je na sebe. Neće biti isti rezultat, nije ista priča, ali je smjer neki takav. Ali zarad čega? Koja je njegova svrha? Šta on treba da ispuni, da... Morate se sjetiti da smo krenuli razgovarati o tome da ste radili iz 3. poglavlja dio koje je bilo da preispitate cilj i motiv vašeg rada. I došli smo do ovog pitanja. Nekako kontam kao da zaboravite odakle smo krenuli, to je jako bitno. Jer da nismo krenuli od tog dijela, ne znam da li bismo došli do ovoga. Da, evo, super, sad si me podsjetio. Znači, ti kažeš neki cilj, svoj, i ja kažem, vidi, to je odličan cilj. I onda ga ja idem kopirati. I onda i moj cilj, ali kada sjednem i kažem, to nije bio moj cilj, gubim se u tome, je to sad moj cilj? Znači, imam dva različita primjera. Jedan primjer je ono hodanje, ti si mi dao cilj, ja sam ga uzeo kao svoj, odradio sam ga na način kao odradio sam tvoj cilj, i onda sam rekao, wow, vidi kako ovo dobro, ovo ću ja raditi kad mi ne bude bio zadatak. Kurčina. Znači, nije bio moj cilj. A s druge strane, kad si mi dao zadatak za posao, da moram pojačati posao, ajde, dobro, možda još nisam shvatio da je zadatak kao gotov, ali ja nemam osjećaj, znači meni u poslu mi uopće nije primarno što mi je primarno tada, ali sad više nije primarno, znači sad to ide kao moj cilj. Ti si upravo definirao razliku u cilju koji je egzistencijalan i koji je preuzet zato što mi nešto tako trebalo, ili bi on mi rekao, ili koji je formativan, ili sljedbenički, ili... Da. I to je upravo što sam rekao, da ako tražite redefiniciju ili reviziju svog cilja i motiva, to mora biti egzistencijalno. To je jedini način da vi imate dobar cilj koji će vas gurati. Rad bi vam rekao emotivno, ali imam problem što vam se stalno ponavlja riječ emotivno i imam osjećaj da vi ne razumijete šta vam je vama rečeno. Egzistencijalno znači ono što ja često napišem, vaše dupe u pitanju. Problem je što vi to ne doživljavate. I on je sad napravio razliku. Jako je fino pokazao to. Kad sam mu ja dao cilj hodanja, on nije razumio zašto to radi. Šta je cilj toga? To je bio moj cilj, ne njegov. On je odradio kao dobar učenik. Kad sam udario tamo gdje njega boli, njega strah, to je postalo dio egzistencije. Jer je njemu posao, novac, zarada, dio egzistencije, jer on može sebi predstaviti gdje će on da završi ukoliko nema posao, zaradu. Koja je moja svrha? Ovo pitanje dolazi samo u odnosu na pitanje revizije ili redefinicije ili ponovnog ispitivanja vašeg cilja i motivacije u vašem ličnom radu. To je bilo pitanje. To je cijela priča. Pitanje kad sam čuo nju da je rekla alat i ispunjenje, ja ne čujem da je to potrefni cilj.
Isto, niko od vas mi nije dao to. Ne čujem ga. Ne zvuči mi, taj početni dom mi ne zvuči dovoljno jako. Nije čista nota. Nešto se miješa. Pa sam došao do toga da vas pitam, ok, koja je moja uloga i kako vi doživljavate mene? Jer ja ne bi bio ovdje, nema poveznice koje se zove rad. A pri toga smo isto pričali, kad sam vam pokušavao dati pomoć nam da skužite cilj i motivaciju, pitao sam vam, ok, koja je vaša svrha života? Ja vas cijelo vrijeme vodam okolo da vi skužite što ja pitam. Pa sam došao do toga, ok, koja je moja svrha unutar? Jer bi ja trebao biti povezan sa vašim ciljem. Ali ne u smislu na koji možda to kontam? Ne da budem vječni suputnik do naše smrti, pa da svi fino završimo u raju kod Svetog Petra i svih ostalih, ne. Pa sam vam dao primjer, ok, imate svrhu partnera, imate svrhu djece, imate svrhu auta, imate svrhu stana, imate svrhu posla. Otprilike da bi vam dao pojam egzistencije, nečeg do čega vam je stalo i do čega vi mislite, ako nemate, raspašćete se, nestaćete, ili šta već, umrijećete, ili promašeno skroz sve, znači promašali ste smisao ili svrhu cijele priče. Vaša priča je početa, imala nekakve elemente neke dobre priče, u jednom trenutku priča je završena. To vam je kao onaj vic, kad je onaj poznati glumac, onaj Brka, srbijanski, u filmu, ko to tamo peva? Idemo dalje, deco, idemo dalje, sa Draganom Nikolićem, kad je došao u razred i htio djeci ispričati vic o Amerikancu, Rusu i Srbinu. I on se ne sjeća cijelog vica, ali Srbin je na kraju pobjedio. I onda kreće ono njegovo nasilno smijanje. Cijela svrha je da je Srbin na kraju pobjedio, iako se on ne sjeća priča. To je vaša priča. Vi ne znate o čemu se radi, ne znate gdje idete, ali je bitno da je Srbin na kraju pobjedio. Drugim riječima, da ste vi odradili svrhu života. A vaša priča se nije ni počela, već je završila. Pa ima prazninu i onda očekujete i Milanije, Bernarda, Vedrana, Nita na kraju su pobjedili i svi smo sretni, lješćemo. To ne radi tako. Da bi priča imala snagu, mora imati svrhu. Koja je svrha pepeljuge? Koja je svrha snjeguljice? Da se nađe princa i da vječno živi u sreću i zadovoljstvu do kraja svog života, bla, 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 bla. Sve vam priča imaju svrhu. I sve vam bajke prenose određenu svrhu, određeni smisao. Naravno, bajka može biti shvaćena na životni način i na ezoterični način. Životni je, znači, svrha je da svaka djevojčica nađe svog princa i da živi sretno do kraja života. Ili princ da nađe cipelicu i da traži djevojčicu i obuje cipelu i opet žive sretno do sad brdo djece, naravno, svi žive u zamku, niko ne živi u stračari. Naravno, Pepeljuga je pobjegla iz stračare u zamak, Snjeguljica je pobjegla iz zamka kod patuljaka pa nazad u zamak, Trnoružica je jebi ga šta li, nabola se na trn, šta li već. Ali imaju neku svrhu. Ezoterična svrha pokazuje unutarnji smisao. Žena predstavlja životnu energiju, ili ti funkciju, ili ti izražaj, muškarac princ predstavlja svijest. Mora doći svijest da izvuče tu energiju izvan situacije u kojoj se nalazi. Ali energija mora imati smjer, mora da traži smisao. Inače, princ neće. Energija mora negdje da dođe, ona mora doći na bal, mora nekako da princ prođe tuda slučajno, ili to je neka unutarnja priča. Koja je svrha mene u vašoj priči? Rekao sam, ja u vašu priču ne mogu ući ako nema rada. Već sam vam dao poveznicu. Ne pripadam vašoj priči. Ali, vaš se život, kad uđete u rad, redefinira i ponovo se stvara njegova priča. Ali ovaj put sa mnom kao nekim koji je, ajmo tako reći, bitan u vašem životu. Ima neki smisao, ima neku svrhu. Ta figura, neko je uzeo mene kao figuru i stavio na mjesto u vašem životu.
šta jebena ta figura predstavlja? Šta ona znači? Šta pokušavam? Pokušavam, ja nisam bitan, ja mogu biti zamijenjen kao bilo koji drugi čovjek. Kad razumijete o čemu se radi u istini, znate da svaka lutka može biti zamijenjena i svakoj lutki može sila dati svrhu. I to mi koji smo razbuđeniji od drugih, to razumijemo. I ako smo autentični, mi nemamo neko samoglorificiranje, u kojoj smo mi veliki, jako bitni za vaš život. Ja vas ne pitam to mene uopšte ne interesuje. Vi znate da ja veoma dobro mogu živjeti život bez vas. Govorim o tome da postoji neki smisao, ali ja sam poveznica sa radom. Kao da sam vas pitao, koji je smisao rada u vašem životu? Kako rad doživljavate i koju rad ima ulogu u vašem životu? Jer ja sam vanjski predstavnik, lutka, stvoreni lik u ovoj kreaciji, u ovoj simulaciji, ili ćete video igrici, kako god želite, kroz koji se ta radna sila ispoljava u odnosu na vas. To je bilo moje pitanje. I ako znate odgovor na to, ako ste ga ispitali, možete veoma lako redefinirati cilj i motiv. Moja svrha u odnosu na, ja vam neću reći, je veoma, ajmo reći, objektivna, ili ajmo reći, objektivnija, da poštujemo pravilo preciznih riječi, objektivnija u odnosu na vašu subjektivnost života i vašu subjektivnost unutar sebe, služi nečemu ili ukoliko ja to ne ispunjavam, ja nemam više mjesta, nemam svrhu u vašem životu. Sad pogledajte ljude koji su napustili rad. Em je rad izgubio svrhu, em sam ja izgubio svrhu. Pa sam vas pitao, da li želite da završite kao ti ljudi? Bačeni nazad u život. Pričica o tome da će oni da nastave rad poslije rada je pričica, bajka. U životnom ili stvarnom nije potvrđena. Potvrđena je u jednog lika, u tipa 10, 20 ili 100.000 ljudi koji su to rekli. Dao sam vam primjer i o ljudima kad sam ja bio u radu. O 5.000 učenika koje je imao. Pa sam vam dao primjer koliko nas je poslije njega, kad smo napustili, nastavilo rad. Pa sam vam rekao, za sebe znam, za jednog dečka sumnjam da je on nastavio. Za nekoliko njih znam da je završilo u duhovnosti, a za veliku većinu znam da ih je život pojeo. Čak i je lažna duhovnost pojela. Pa sam vam dao primjer onog lika što je bio na onoj srbijanskoj, šta je neki talent show sa anđelskim jezikom. Pa sam vam dao primjer, da ne spominjem imena, još nekih ljudi koji su kao nastavili duhovni život, to jest nastavili su potpuno samouništenje. Sa naše razine, kad ih gledamo, oni su uništili sebe. Za jednog sumnja, pretpostavljam, pošto je nastavio da se bavi tai chiom, brlačkim vještinama, postao je pilot, bla, 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 bla. E sad, da li nastavio sa radom ili je ušao u duhovni život koji je u biti trebao da bude san za njega. Možda je bio previše jak, možda je imao prejaku energiju, možda je imao prejak smisao, pa mu je život dao duhovni san, pilotski san, dobar da bi ga skrenuo s puta rada. Ali, pošto ga nisam uživo vidio, ne mogu puno da kažem o tome, nego pretpostavljam. Od 5.000 ljudi, moja slobodna procjena, bit ću dobre ruke, da je 5 ljudi nastavilo rad. To je činjenica. To je činjenica. To je 1% jamstva. Ne, 0,1%. To je činjenica. Žao mi je. I to je činjenica u svejednom autentičnom, pravom ili ezoteričnom radu. To pitanje stoji iza tog što sam vas pitao koja je moja svrha ili koja je moja uloga ili kako vi mene doživljavate. Koja je uloga rada? Drugim riječima, koja je uloga rada u vašem životu? Ja sad mogu da postavim to pitanje. Što je svrha ili koja je svrha rada pod tim
opet naglašavam, morate jako dobro znati šta znači riječ koju upotrebljavam. Kad je Vedran rekao evolucija, to su riječi koje su za mene, kako se zvao onaj bit će još bolji, onaj Freddy Krueger iz Strava u ulici Brestova. To je za mene noćna mora, ta riječ. To je za mene riječ koja mi gurne momentalno iz sna. Evolucija. Vi znate što si ti rekao? Evolucija. Za mene veoma moćne riječi. I ne volim ih baš upotrebiti. Pišem ih, upotrebljavam u svakodnevnom i djelomično radnom, jer znam s kim razgovaram. Ali kad pitam ljude u radu, te riječi za mene imaju veoma opasno, strogo, točno definirano značenje. I ukoliko vi ne znate šta je to, vi mi ne možete dati odgovor. Tako je isto riječ rad. Danas svaka poštena influencerka radi na sebi. Malo kriminalac radi na njoj, kad je digne noge, a malo ide u teretanu, da bi joj kriminalac digo noge i dao parice da ona potroši na šminkicu. To je rad na sebi isto. Pa ubaci silikone, napumpa usta, pa fino izgleda, ona radi na sebi. Pa svaki pošten muškarac ide na bildanje, zarađuje pare, mijenja sebe da bude ugodno izgleda i prihvatljiv toj nekoj drugoj, jer on radi na sebi. To je riječ koja je postala kurva. Svako se kurva sa riječi rad. Mi znamo što znači rad. To je trebalo znati. Imamo nekoliko definicija rada. Svaka definicija odgovara određenom nivou bića koji upotrebljava tu definiciju. Ja imam nekoliko definicija. Zavisi u kom aspektu, to je po zakonu relativnosti, u odnosu na šta me neko pita, i u tom odnosu mogu da promijenim definiciju rada. Generalno rad znači ulaganje određenog napora da bismo došli do određenog cilja. Rad je, znači, način, napor, ulaganje energije da bismo nešto postigli. Zato se koristi riječ rad. Druga riječ koja je stvarnija od te riječi, mnogo moćnija, ali u engleskom jeziku nisu imali tu verziju, pa je nastao work ili rad, je djelo. A označavala je na transmutacijsko ili transformacijsko djelo. Ili u ezoteričnom, to jest okultnom i magijskom, na vrhovno djelo. Promjene olova u zlato, stvaranje besmrtnosti, to jest, kako se to zove, kamena besmrtnosti, bla, bla, bla. Što se znači da je bila priča o nečemu suštinskom. I ta riječ djelo mnogo bolje opisuje šta znači rad. Ne može starleta reći, ja radim, to jest, ja djelom ubacujem silikone i delam na sebi. Ne, ta riječ tačno znači što znači. Tačno ima značenje šta znači djelo i na što se odnosi. To vam je u biti riječ rad. Amerikanizovana, učinjena na engleskim, bla, 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 izgubljena je suština. Kao što je izgubljena suština riječi dobar domaćin. Ali mi živimo na Balkanu i svi smo mogli da vidimo dobre domaćine. Pa imamo s čim da uporedimo. Ako sad u odnosu na dobrog domaćina, vašeg djedu recimo, upotrebite riječ rad ili djelo, vi otprilike možete vidjeti zašto je on dobar domaćin. On je ulagao energiju, ulagao napor, da bi dostigao do nečega što mu je, rećemo tako, život dao kao cilj. Bogat život, imati imanje, imati da sva djeca i cijela njegova porodica preživi. On je obrađivao zemlju, bio odgovoran čovjek, jer da nije bio odgovoran, njegova djeca ne bi preživjela. Da nije bio odgovoran, ne bi imao imanje. Da nije bio odgovoran, ne bi imao ono... Znate da se iz toka zove drugim riječ. Blago, jako zanimljive riječi. Zato kažem, mi na Balkanu imamo mogućnost da razumijemo ovo drugačije nego prosječni stanovnik Evrope, Amerike, Engleske i svih ostalih. Mi imamo suštinu i možemo suštinski da vidimo šta to znači. Ili egzistencijalno. Otuda. Šta vama rad znači? Šta je svrha rada u vašem životu? Koja je njegova svrha?
To je Isus, to je pitanje Isusa kad je, ja ne znam gdje je to bilo, šta ja znam iz Tominog evanđelja, kad je Isus njih pitao, kako ono pitanje, šta sam ja za vas, kako vi mene vidite? Pa govori, ja te vidim kao anđela u svjetlu, ono, pa ide ona priča o Tomi koji je otišao tamo s njim, pa je nešto mu njemu Isus šapnuo, znate da nisam dobar u citatima, nemam tu vrstu memorije, pa je Tomo se vratio i ovi ga pitali šta ti rekao, ako vam kažem, gađat ćete me kamenjima, svaki kamen će se pretvoriti u vatru, šta je i vratit će se vama. Šta je njemu Isus rekao, ko je on? To isto, samo drugačije formulacije, u drugačijoj svrsi. Ja ne govorim da sam Isus, naravno. Ali, šta je rad za vas? Ti si me pitala, šta je svrha tog dnevnika kojeg sam ja vodio, pa napišem 20 strana, pa na kraju zaključak da ja juče nisam ništa napravio onako kako je trebalo, ili mi je rečeno da trebam da napravim. Ili je bilo pod pritiskom, ili je bilo iz straha, ili je bilo pod pogrešnim motivom i ciljem. Možda sam htio da se prikažem da sam stabilan, moćan lik, kao kontrolišem situaciju, pa sam se promatrao jer mi to daje tu stabilnost, pa ljudi imaju još da sam ja moćan. Znači sve je bilo pogrešno odrađeno. I zaključak bio ništa. I onda sam ti rekao da sam s tim taj dan živio. Zato što je meni to... Ali sam vam rekao da nije cilj bio da osjećam krivicu, to je pogrešnost, na to. Pa sam vam rekao, šta je cilj toga? Cilj je toga da pobudi unutar vas sram, stid. Potračili ste jedan dan. Bacili ste kompletan rad za ništa. Drugim riječima, vi ste uzeli nešto i to je bačeno u bescijenje. Nemate ništa, niste dobili od toga. Znači, kako ide? Bacili ste biser. Tako, ne bih rekao presinje. Ima neka priča iz Biblije gdje se spominje isto taj novac i neko... Ne mogu se sjetiti. Mislim, ne mogu se sjetiti kad nisam ni čitao na taj način. Znači, vi ste... Znači, cilj je bio da se probudi sram, stid. Pa sam vam pričao šta je sram, stid? To je savjest unutar vas. Savjest je emotivna svijest nečega. Šta znači emotivna svijest? Ja sam emotivno svjestan, držim u emotivnom saznanju da sam ja juče dobio ništa. Nije cilj da osjećam krivicu, nije cilj da osjećam negativne emocije, nije cilj da kinjim, kudim, mrzim sebe, ne, onda sam promašio smisao, učinio sam grijeh. Nego je cilj da to bude emotivni faktor koji me podsjeća da danas ne izgubim dan. Jer ovaj dan više ne mogu da vratim. Pa smo se nadovezali na priču da svako od vas ima vrijeme u radu. Pa sam vam rekao da način na koji ljudi doživljavaju vrijeme nije ispravan. Oni doživljavaju mjerenje vremena. Oni ne razumiju vrijeme. Pa sam vam dao New Age sprdačinu, kako bi rekao, baljezgariju, da vrijeme ne postoji. Ljudi, reći da vrijeme ne postoji. Moje sljedeće pitanje je kako onda vi postojite? Kako vi možete postojati ako vrijeme ne postoji? Da tu si malo brama. Vi se gradite iz prostora, vremena i individualnog faktora. Samo jedina stvar ako je izuzeta, vi ne možete postojati. Kako vi postojite? Čak i Brahman ima vrijeme i to vam je rečeno i u Vedama i Brahman diše i to je mjera vremena u univerzumu. Čak i on, izraženi Brahman, ispoljeni Brahman ili logos po hrišćanstvu, ima vrijeme. A vi nemate, vi ste skužili da nema vremena. Wow, ja se divim vašem bučkurišu u glavi. Jer je to jedina stvar koju ja mogu da zaključim. Rekao sam da vi u radu imate određeno vrijeme. To vrijeme je ekvivalent vašem životu. Drugim riječima, 10 godina rada u radu može biti ekvivalent 80 godina života. Jer se vrijeme mijenja na različitim razinama, u različitim odnosima, u različitim supstancama koje ste iskombinirali. Pa sam onda ubacio svrhu. Jer ta svrha
bi vas trebala natjerati da bolje upotrebite vrijeme koje vam je dato, dato vam je vrijeme, zbog zakona izuzetka, magnetskog centra, interesa, ali i zbog eksperimenta koji ste vi kao čovjek. To je svrha čovjeka. Čovjek ima svrhu da prima utjecaje i da sprovodi utjecaje. To je njegova svrha. Kao katoda i anoda u televizoru starom. Jel, anoda jest, katoda i anoda. To je njegova svrha. Ali on ima još jednu svrhu, koja mu je data kao slobodna volja. Da opet ljudi ne razumiju šta znači to. Pored svrhe kojom je on ograničen da bude na ovoj zemlji, da prima utjecaje kosmički sprovede do zemlje i da iste utjecaje iz zemlje vraća ka mjesecu, ka planetarnom sistemu i ka suncu. Nećemo uopšte ići dalje od toga. Mi se nalazimo u sunčevom sistemu. Nećemo uopšte dalje ići od toga. Mi smo zatvoreni u sunčevom sistemu. Kao što smo zatvoreni na planeti Zemlji. Mi ne možemo da živimo izvan Zemlje. Moramo ponesti svoju atmosferu, ima zaštitno dijelo koje sprečava zračenja, da bismo mogli biti na mjesecu. Znači, mi smo stvoreni za ovu Zemlju. I to je naš zatvor. Ideja oslobođenja ili slobode, ili čovjek se prosvjetlio, što znači oslobodio se, jer je shvatio istinu, razumio istinu i tu istinu primijenio, je upravo ideja bježanja sa ove planete. Ili ekvivalent bježanja iz zatvora. Treba vam pomoć izvana. Ekvivalent Platonove pećine. Ili Trumanovog šova. Dali smo i tu verziju. Trumanov šov je u biti Platonova verzija smišljena na današnji način u filmu. To je ista priča. Pa sam vam rekao, povremeno u Trumanov šov je uletao neko da bi mu rekao da bi pomogao Trumanu, ali imaju i najbolje prijatelje koji su mu služili da ga zadrže tu. To je cijela priča Platonove pećine, ali cijela priča je čovjekovog smisla na ovoj planeti. I onda smo došli, cilj, motiv opet, to je s tim ciljem i priča naprijed, pa sam vam pitao, koja je moja svrha? Drugim riječima, koja je svrha rada? Rad je ušao u vaš Trumanov šov, u vašu pećinu. Ja sam ušao u vašu pećinu. Sa ciljem. Da učinim vaš život u pećini ugodnijim. Da učinim da promijenite posao i šta vam bio neki, Truman je bio neki službenik u banci, tako, za kredite, nešto, tako nešto. Osiguranje, šta je bio? Da, nešto. Da vam postanete direktor banke, to je cilj. Šta je svrha rada i šta je svrha mene? Što ja i rad u vašem slučaju smo jedno te isto. Samo nosimo različita obličija, različite forme. Rad priča putem mene, koristi mene kao lutku. Rekao sam da sam ja lutka, da sam ja lik, stvoren od gline koji svi vi i ostali, ubačen u vašu priču, kao virus. Ja sam ubačen u vašu priču, kao virus koji ima svrhu. Ja sam opasni virus, ubačen u vašu pećinu, sa određenom svrhom. I sva vaša objašnjenja nisu uopšte dotakla moju svrhu. Koja je moja svrha? Ili, zaboravimo mene, ja sam nebitan, to sam vam i rekao, uzmite rad. Rad je ubačen kao virus u vašu pećinu, u vaš Trumanov šov, koji ima svrhu. Koja je to svrha? Da. Ali, super je rečeno intelektualno. Da. Koja je to svrha? Rekao sam, morate osjećati kao Kinezi, u stomaku, kao Japanci još bolje. Japanci imaju još bolji izraz harakiri. Hara, morate u dubini svog, znači ispod pupka, to znači u onim guts, crevima, jer stomak je želudac, ne, u creva morate ući. I tu osjećate. Tad će vam to odraditi svoj posao. Tad imate šansu da se izvučete po radu. Bez toga ne. Ali ako rad vama nema tu svrhu, ja nemam tu svrhu, promašali smo priču. Meta je promašena, drugim riječima, rad smo iskoristili kao grijeh. Za grijeh. Grijeh je da bismo spavali. Čuli smo istinu, rečena nam je istina, rečeno nam je o čemu se radi,
Onda smo tu istinu prilagodili sebi da bismo bolje spavali. I vi ste učinili ultimativni grijeh za kojeg nema oprosta, jer je to grijeh protiv Svetog Duha. Grijeh protiv Svetog Duha se ne prašta. Grijeh protiv Oca se prašta i grijeh protiv Hrista se prašta. Ali protiv Svetog Duha se ne prašta. Naravno, imate New Age mudrace koji su rekli, ma i to se prašta. Jeste za ono koji se prosvjetili. Za vas ne. Grijeh protiv Svetog Duha, šta je to? To jebeni kršćani mi ne znaju odgovor na to pitanje. Ja kad sam tražio prije par godina šta znači grijeh protiv Svetog Duha, sam od popova, od monaha čuo takve nebuloze. Nebuloze su pričali. Prvo mi nisu znali baš šta je Sveti Duh. Svi su koristili jedne te iste riječi, znači oni ne razumiju. Dok nisam čuo da je grijeh protiv Svetog Duha, grijeh protiv istine koja vam je rečena, i vi činite ultimativni grijeh, iznad toga nema grijeha. Rečeno vam je o čemu se radi, spuštena je put Sveti Duh, znači kreativna sila, spušteno je u vaš život i vi ste se oglušili o nju, a vi ste izabrani da vam se kaže. I taj grijeh se ne prašta. Zašto? Pa 8 milijardi ljudi ne znaju za to istinu. Vi znate. I odlučili ste da ništa povodom toga ne učinite. I to je grijeh koji vam se neće oprostiti. Grijeh, Sveti Duh je učenje, istina koja je spuštena na vaš nivo. Da biste vi čuli istinu i krenuli prema njoj. I vi spavate, ne želite da ništa napravite u odnosu na to. To bi bilo spušteno na jezik rada, grijeh protiv Svetog Duha. A taj grijeh se ne prašta. To je jako zanimljiva riječ. Zašto se taj grijeh ne prašta? Nije pitanje zato što ne možete dati pravilan odgovor, znači da biste morali znati cijelu kosmologiju ko Bog, ne zašto se to ne prašta. Vama je data mogućnost da se vi probudite, da vi postanete uspješan eksperiment. I ne koristite je. Jer ste zaboravili svrhu. Svrhu rada, zbog čega ste ovdje. Svrha nije da bi Bog, ne znam, bio divan dječko pa rekao, ja, eto vidiš kako se oni spasili, jao, eto neko živi za mnom. Bog vas ne jebe 5%. Bog nema pojma da vi postojite. Vi nemate pojma da Bog postoji. Ne postoji čovjek koji ne može dokazati da Bog postoji. Čak ni njegova najviša iskustva božanskog nisu dokaz da Bog postoji. Jer su to iskustva njega, a ne Boga. Kad imam iskustvo Boga, to je iskustvo mene koji imam iskustvo Boga. A ne iskustvo Boga koje on ima unutar sebe. Otuda ja ne mogu da dokažem uopšte da Bog postoji. Popušli ste laž ako ste tu priču popušali. Niko na ovoj planeti ne može da dokaže Boga, niti je iko na ovoj planeti, osim oni koji su probudili do kraja kao Buda i ostali, i pobjegli, ali se nisu vratili, ne može dokazati postojanje Boga. Ostali ne. Sve su laži. Sve vam pričaju laži. Ok. Mogu postaviti pitanje. Koja je svrha Boga u vašem životu? Ja sam opet postavio pitanje. Jer, između ostalog, u ezoteričnom učenju vam se kaže da je drugo ime Boga rad. Carstvo nebesko predstavlja 7. krug čovečanstva, ezoterični krug čovečanstva, to jest ljudi koji su potpuno oslobođeni. To vam je isto jedno ezoterično ili radno tumačenje Biblije. Ona se tumači potpuno na taj način. Uopšte se ne uključuje ovaj način, ovo tumačenje koje drugi ljudi koriste. U tom tumačenju, a rad je sredstvo oslobođenja da biste došli do carstva nebeskog, kraljevstva nebeskog, koji je 7. krug čovečanstva. Ljudi koji imaju potpuno razvijeni ljudi, potpuno svjesni i objektivni ljudi, sa objektivnom svješću, potpuno budni, probuđeni, sa svim sposobnostima koje takvo jedno biće može da ima. To je carstvo nebesko po radu. Koja je onda svrha? Ujedno, to je i Bog u radu. Vidite kako je jednostavno pitanje. Koja je svrha Boga? Koja je svrha Krista?
koja je svrha rada, koja je svrha mene. Ja postavljam jedno te isto pitanje, samo mijenjam imena. Koristim bilo koje ime koje će vas emotivno trigerirati, koji će da vam potegne žicu, emotivnu žicu koja će da zazvuči unutar vas. Jer bez snažnog do, vi ne možete preći oktavu. Vi se nalazite među mi i fa. Imate prepreku. E sad, mi i fa mogu da tumačim u odnosu na određeni segment rada, u odnosu na određeni trenutak u danu, recimo određenu minutu, određeni posao isto koji radite, a isto tako određeni rad koji vršite u odnosu na cilj rada. Vi ste došli na mi i fa. Mi i fa, prelaz mi i fa je prepreka zbog koje ne možete dalje da radite. Ta prepreka mi i fa, ukoliko je ne rešite, izazvaće napuštanje rada. Eksperiment je propao. Napuštanje rada, ne kažem grupe, nego rada, znači eksperiment nije uspio. U vašem slučaju. Vaše vreme je završeno. Više nemate vremena. Gotovo. Buda je stalno govorio svojim učenicima, nemate vremena. Glupaci su mislili da se misle na neku apokalipsu ili vrijeme. Ne, vi lično nemate više vremena. Zašto je Buda govorio da ljudi, njegovi učenici, on je to govorio učenicima, nije govorio babi i Šišljevića. Zašto nemaju vremena? Vama je isto rečeno u radu, vi nemate vremena. Vaše vrijeme je završeno. Kad biste znali šta to znači, to je ravno paklu u koje ćete pasti posle rada. Priča o paklu i raju je priča vezana samo za ljude koji se bave nečim sličnim kao rad ili neka autentična duhovnost. Ona važi samo za njih. I bit ćete 1000 godina u paklu. Drugim riječima, nećemo znati vrijeme koliko ćete dugo biti uspavani posle rada. Može biti 10 života, može biti 100 života, nećete dobiti šansu za rad. Što je jako opasna situacija. Indija ima svoje primjere za to, koji su mi onako bajkoviti, rad ima svoje primjere, koji mi liče na objektivniju istinu. Nećete, znači nemate vremena. Drugim riječima rečeno vam je, ne zajebavajte se. Imate tačno određeno vrijeme koliko možete biti u radu. To je ono moje pitanje kad vam postavim, dokad misliš da budeš u radu? Ili dokad misliš da radiš na sebi? Pa vi sad mislite da ja postavljam neko pitanje. Ne, ja postavljam pitanje na ovaj način. Vi ga morate u određenom vremenskom roku preći. Ako ne pređete, vraćate se nazad na početak evolucije. Niste uspjeli. Eksperiment nije uspio. Zato je Buda govorio svojim učenicima i ta priča od Bude se prenosi nadalje u ezoteričnom učenju, da nemate vremena. To je značenje te priče. Ne, nemate vremena, došao je kraj čovečanstva. Kraj čovečanstva nema nikakve veze s vama. To sam vam rekao milion puta. Da se sad kompletno čovečanstvo uništava, to nema nikakve veze s vama koji ste krenuli u rad. Vi ste izvan te priče. Vi imate mnogo goru stvar. Oni će biti fizički uništeni. Vi ćete biti uništeni na nivou bića. Nemate vremena. A rad, pa sam vam dao zašto nemate vremena. A rad vam daje jako ograničeno vrijeme u radu. Imate ograničen broj godina koliko možete biti u radu. Ukoliko se ne maknete s te crte, početne tačke i ne postignete cilj rada, vi niste uspjeli. Vi ste eksperiment koji je propao. Zato sam vam rekao da je duhovnost najopasnija stvar koju možete izabrati u životu. Zbog te stvari možete da gorite pod navodnicima u vječnom, u vječnoj vatri u paklu. Vi nemate pojma što to znači, to su simboli. Ona je sama po sebi cilj. Biće ceo život duhovan i to je ono kao cilj. Mi ćemo njima dopustiti da budu ceo život duhovni, jer oni nemaju ništa od duhovnosti. Oni uopšte nisu duhovni, oni samo imitiraju duhovnost. Ali u radu kad ste ušli, imate striktno određeno po teoriji rada, po onom generalnom, znate ono kad generalno damo koliko imaš vremena.
Mi kažemo, imate 7 života ili 300 godina. Da postignete cilj, a cilj je čovjek broj 7. Na isti način, u svakom životu, od tih 7 života, imate cilj koji morate postići. Ukoliko taj cilj u ovom životu nije postignut, vi ne možete dobiti sljedeću šansu u idućem životu. Zato je smišljena ideja sa viših planova, da se vi zaštitite, koja se zove vječno vraćanje. Ne reinkarnacija, nego povratak u istu tačku u životu gdje ste krenuli. Ta ideja je smišljena sa viših planova kosmičke sile, s ciljem da vam se zaštiti taj dio duše koji ste stvorili. Ova priča nema nikakve veze sa ljudima koji nisu u ovome. Za njih to ne važi. Reinkarnacija u našoj priči je dar koju dobivate samo pod uvjetom da ste postali budan čovjek. Kompletna kosmička priča je smještena u vječno vraćanje. Da biste desetine puta ponovili jedan te isti život, da biste napravili oktavu, do re mi, do re mi, do re mi, do re mi, desetine puta i prešli poluton ili nedostatak tona, ili ti šok između, nije dobro reći šok, prepreku između mi i fa i prešli na fa. Fa je budan čovjek. To je budan čovjek. On je prešao prepreku. Probudio se. I zato ponavljate do re mi, do re mi, do re mi. Mi smo vam rekli također da vi često puta morate se uvijek vraćati na početak proučavanja rada i proučavati rad da biste imali snažno do. Bez snažnog do vi ne možete imati energiju da pređete mi, fa, interval. Ovo je sve priča o tome da nemate vremena. Ne možete imati snažan do. Ne možete imati snažan re. Ne možete imati snažan mi. Snažan znači da dobro zvuči. Ispravno, nota mora ispravno da zazvuči. Znači, to imate u muzici kad podešavate određenu notu na klaviru ili na žici. Jel' tako? To svi znate. Štimanje. Rad je životan. Rad vam sve objašnjava na nivou života da biste mogli da razumijete što to znači. Duhovnost koja je data ljudima, ne. Oni moraju doći do ovog nivoa tek. Cilj je do re mi intervala, to jest nota, da vi pređete na fa, da imate toliko osnaženo i ispravno da zvuče note, da biste vi dobili dodatni šok, da biste prešli na fa. Ukoliko ste prekinuli rad, vi ste omanuli na mi, fa, niste ga završili. Šta mislite šta je prepreka? Prepreka je nedostatak cilja i motiva da postavite. Kad vam dijete padne pod kamion, vi ćete svim silama da se trudite da dignete taj kamion, na bilo koji način da biste izvukli dijete. To morate imati. Kao način da pređete mi, fa, interval. Drugim riječima, mi stalno drečimo o cilju, o emotivnom cilju. Ja sam nazvao drugu riječ, dao drugu riječ, umjesto rad govori emotivno. Ja sam rekao egzistencijalan cilj. Dupa vam, život, vaše postojanje vam ovisi o njemu. Pokušavajući da vam dam šta znači to emotivan. Rad vam kaže, mora vam stati do cilja. Ali naš jezik i život oko nas je učinio da mi ne razumijemo riječi rada. Pa moja uloga da vam nađem riječ koja odgovara, koja može da vas trigerira, da vi razumijete šta je rečeno. Pa sam rekao, egzistencijalno nešto životno. U smislu, vaš život će biti potpuno uništen ukoliko to ne postignete. To i to, ako osjećate taj napor, taj strah, tu paniku u crevima zbog toga, otprilike ste potrefili šta znači emotivno u radu. Takav morate imati cilj, a motiv je ono što vas tjera pod svaku cijenu da postignete taj cilj. Pa sam isto tako rekao jedanput da cilj opravdava sredstva.
ali samo u radu. U životu ne. I taj dio, taj citat vredi samo za ljude u radu. Šta bi to značilo? Znači, Rad je rekao da biste postigli cilj, možete iskoristiti bilo šta radi toga, radi postizanja cilja. Drugim riječima, cilj opravdava sredstvo. Da bi se probudio, iskoristit ću bilo šta. Bilo koga i bilo šta. Naravno, ovo jako gadno zvuči kad kažete u svakodnevnom značenju riječi. Ispada da sam hasnamus ili psihopata. Ne. Zato što imam emotivnu svijest ili imam savjest. I to mi neće dozvoliti da bilo šta zloupotrebim. I to uopšte ne znači da ja iskorištavam drugog čovjeka u smislu manipulativno kao psihopata ili hasnamus. Ne. To znači iznutra. Iskoristit ću bilo šta. Odnos s tobom. Ovaj današnji dan. Kuhanje ručka. Bilo šta da se probudim. U radu probuđenje znači spasenje hrišćansko. Znači spoznaja istine i življenje te istine. Ako nemam emotivno ili egzistencijalno, ja to ne mogu da iskoristim. Sad znaš odgovor zašto to ništa za mene bilo veoma emotivno. Naravno da sam i osjećao i krivicu i pogrešno, sve sam osjećao, pa sam morao to da odbacujem. Jer na tu stvar svi ostali mehanizmi ili oprečne sile u koje rade kroz mene će se nakaći da bi mene držale na dnu. A ja sam morao da se izborim s tim. To sam u stvari htjela i da te pitam u tom trenutku, jer meni je odmah udarilo na krivicu. Naravno, to su... I onda mi je više čim to krene da radi, tu sam desna, i više me vuče ka dole, nego što mi daje motivaciju. Ali čim si onda dalje objasnio... Rad ima jednu riječ koju koristi. I bez te riječi nema rada. Ja kad sam došao u tantričko učenje, rečeno mi da postoje 3 pravila ili 3 zakona koje su nepovrediva u tantričkom učenju. Naravno. Ta 3 pravila su bila svjesnost, svjesnost, svjesnost. Drugim riječima, rad ne postoji bez svjesnosti. Način na koji trebaš da osjećaš to jučerašnje ništa, današnji zaključak da juče nisi ništa, jeste unutar svijesti, unutar pamćenja o sebi. I ono je da emotivnu snagu, da kaže, ona je, reću pogrešnu riječ, jer možete pogrešno to povezati. Inat, bunt, prkos, da prođete prosto. Jebem ti mater, danas ima da upotrebim to. Pogrešan način, pogrešno objašnjenje, ali možda vam može dati dojam kako izgleda emotivno držati tu svijest unutar sebe, u pamćenju sebe, da si juče ništa napravio. Juče nisi zaradio 1 dinar. Potračio si dan. Bacio si ga. Bacio si biser pod svinje. I taj dan više nikad nećeš možda da vratiš. Taj pakao koji osjećaš u tom trenutku mora biti ugrađen u svijest kao motivirajući faktor, kao podsjećajući faktor da danas nešto iskreno sa sobom i u odnosu na istinu, žrtvu 1000 ljudi prije vas, milione godina koji su se trudili da vam prebace rad, to je odati počast tradiciji. Ja kad kažem da se pozivam na tradiciju, ja se pozivam na 1000 ljudi koji su ubijeni zbog ovoga, 1000 ljudi koji su se potrudili da mi danas sjedimo u Novom Sadu, pa prilično nam je dobro. I pričamo o istinama za koje su ljudi dali život. To meni znači tradicija. To što je on stavio nekog gurua da on pripada da to tradicija, pljujem na to, to nije istina. On je potpuno pogrešno upotrebio izraz parampara ili izraz tradicija. On je upotrebio da vam proda manipulaciju i za mene je to lažnjak. Potpuni prevarant i lažnjak. Bilo koji guru koji je to napravio. Tradicija vas treba podsjećati da ste vi nasljednici 1000 ljudi koji su dali živote i u Evropi, i u svijetu, da bi ovo vi danas ovdje znali. Zanimljivo, ako to možete da osjetite, doživit ćete emotivni šok.
Emotivni šok je nešto što vam daje motivaciju da postignete svoj jebeni cilj, da danas budem 5 puta po 2 minute prisutan u svom životu. I ja sad znam zašto to radim. Znam zašto radim, znam koji je moj cilj. I cijeli rad, sve ovo koristim s tim ciljem. 5 puta po 2 minute u današnjem danu. Toliko nisko da vrijeđa celu tradiciju. I sad želim da to što znam da vrijeđam sve te likove, i Budu, i Isusa, i sve te likove iza, i one koje znane i neznane, treba još da mi da emotivni šok, da ja nisam sposoban ni 2 minute da budem prisutan. To me služi to znam. To me služi cijela ova priča koju sam s vama potegnuo danas. Ispravno razumjeti cilj, motiv, rad, svrhu, smisao. Ne učiniti grijeh protiv Svetog Duha koji je dao to znanje vama, a ne drugima. Opravdati cijelu jebenu tradiciju koja je iza vas stajala. To stoji meni kao moja motivacija i moj cilj iza prevoda koji trenutno radite. Ja želim da vi kao grupa date svoju plaću tim jebenim likovima koji su se potrudili da Nikolove tekstove stave u knjigu. Pa cijeloj toj liniji svih ljudi, počev od ne znam koga, Mojsija, jebe mi se za Mojsijom, od Mojsija, bilo koga, da im odate da vi budete link, stepenica koja će reći mi smo dali cijenu za ono što smo dobili. To želim. I to mi je motivacija koja stoji iza prevoda. I kad prevodim i kontrolišem, dok se stalno vaše tekstove koje prevodim, ja se stalno tog prisjećam. I tjera me da određene bitne stavke kao one good, što nam koriste dobro, vi ste prevodili kao korisno, sam rekao, to nije dobra riječ. Nikol je veoma lukav lik. Vi ste svi preveli kao korisno, a on je koristio riječ good, dobro. Koje dobro ti je rad donio? Vi nemate pojma šta to znači. A rekao sam da on čovjek koji je učio aramejski da bi znao prevesti Bibliju. I koristi riječ dobro koja se koristi u, postojanje, Genezis. Kad Bog kaže i učinio i onda sjede i vidje da je dobro. U tom aspektu je Nikol koristio tu riječ. I kad ste preveli korisno, vi ste promešali suštinu. A to mogu da znam samo zato što znam šta hoću da napravim s tim prevodom. Pa neki od vas misle da se to prevede da Nina izdala besplatno. Baš, to je bila priča u grupi. Ne. Priča je da platite cijenu za svoj rad. Da odate počast cijeloj jebenoj tradiciji koja se na glavu postavila da bi vi dobili rad. I kad ne odradite rad koji vam da, vi ste pljunuli na cijelu tu tradiciju. Zato je to neoprostiv grijeh. I to vam se neće nikad oprostiti. 1000 ljudi umrlo za ovo što mi danas pričamo. 1000 ljudi se oborilo, sjetite se u Evropi, ljudi koji su učili, nije bitno kakve škole, okultne, magijske, ezoterične, duhovne, koji su ubijani jer su prenosili to znanje i proučavali to znanje. Tim ljudima vi odajete tradiciju. Vaša tradicija više nisu vaša baba i džed. Tradicija je vaša porodica, to nije vaša tradicija više. U momentu kad ste ušli u rad, vaša porodica su ljudi koji su živjeli prije vas i omogućili vam rad. To je tradicija, vi ste odgovorni. Tradicija fizička, kao što Isus rekao svojoj majci, da mu to nije majka, ni otac. To znači to. To je tradicija vi ode i ako ne uspijete, vi ste pljunuli na to. Svaki dan kad niste odradili svoj rad, ti 2 minute biti prisutan u svom životu, dok kuhaš ručak, spremaš kuću, sjediš svjesno 2 minute, pamteći sebe sa 3 centra. 2 minute. Budite lukavi, pa uzmite minut. Rekao sam vam, budite lukavi, budite inteligentni. Uzmite minut. I svaki dan, za 1 sekundu, povećajte vrijeme. Počnite od 30 sekundi. 5 puta po 30 sekundi da pamtim sebe, ali da pamtim sebe sa umom, emotivno i fizički.
Naravno da nećete uspjeti svaki put. Uopšte nije bitno koliko puta nećete uspjeti, nego da ste uložili napor. Napor je taj, sjetite što znači riječ rad, koji se u našem slučaju uzima u obzir, a ne cilj. Jeste li uspjeli ne, nego napor koji ste, motiv koji vas je tjerao da uzmete taj napor. U odnosu na cilj, napor je taj koji se, tapas ili tapah, je taj koji se uzima kao mjerilo. 30 sekundi i svaki dan podignite za 1 sekundu. Ok, bit ću veoma široke. Svaki tjedan podignite za 1 sekundu. Šta ćete imati za 2 godine? Koliko ima tjedana? 56, 50, koliko ima? 52. 52 i 52 je 104, jel tako? Na 30 sekundi, to je 134 sekunde. Što je 2 minute i nešto, vi ćete moći biti prisutni. Na pravi način, sa sva 3 centra, sjećajući se šta je vaš cilj, si pamtit ćete cijeli rad unutra, koji vi razumijete. To je potpuno pamćenje sebe. Zamislite 2 minute toga, nakon 2 godine. Ja vam garantujem da ćete u tom trenutku postati guru. Imat ćete supstancu, a isto vam je rečeno da se skupljanje supstance ne mjeri vremenom. Nije određeno minutažom koliko ćete biti svjesni. Da je to nešto izvan toka vremena na našoj planeti. I da se to ne mjeri 5 minuta svjesnosti, ne mjeri se na taj način kako ljudi misle, ja sad mogu biti 5 minuta svjestan pa sam ja nešto. Ne. Nego svaki tih 2 minute ili 30 sekundi u toku dana se izvlači izvan vremena i daje kao supstanca koja nije ovisna o vremenu i prostoru. To je supstanca bića, supstanca vodonika koja vam se daje u kristalizaciju svijesti ili viših tijela. Vidite kako jednostavno. 30 sekundi. I svaki tjedan, ako treba, ili svaki dan je baš onako moćna praksa, ali budite lukavi. Krenite od 30 sekundi i svaki tjedan podignite za 1 sekundu. Ali to učinite 5 puta danas. Ili, naročito, u različitim situacijama. Nemojte uvijek bježati u svoju sobicu da budete 30 sekundi svjesni. Ne. Dok kuhate, hodate, pričate, imate seks, 30 sekundi je došlo vrijeme, za 30 sekundi neka plavuša pod tobom. Odlično, 30 sekundi ima da budeš svjestan u tom trenutku. Izmisli razlog. To će ti pokazati šta si stavio na prvo mjesto. Što opet dolazimo do rada. Ako ja u seksu 30 sekundi, pošto je došlo moje vrijeme za moji 30 sekundi, uložim napor da budem prisutan, pamtim sebe, dok neka plavuša, crnka, smeđa ili šta već, ili neki muškarac, ne znam, možda ste peder, skakuće po meni. Ja sam rekao šta sam ja stavio na prvo mjesto. Meni je Bog iznad svega. Prvo Boga, pa onda sve ostalo, je li tako? Je vam tako rečeno u Bibliji? Prvo carstvo nebesko, pa onda sve ostalo. Prvo rad, pa onda sve ostalo. I ja sam učinio rad. Rad, Boga, istinu, stavio sam ga na prvo mjesto. To znači otkriti šta vam je cilj, šta vam je motiv. To znači preispitati sebe ponovo. Da biste uspješno prošli interval mifa. Drugim riječima, prepreke koje vam ne onemogućavaju da pređete dalje. A imate prepreke dnevne, mjesečne, godišnje, životne. Imate prepreke u odnosima. Šta vam je prepreka u odnosu s drugim čovjekom? Šta vam je prepreka da dobro operete suđe? Šta vam je prepreka da napravite dobar ručak? Šta vam je prepreka da napišete fin tekst? To su prepreke. To su male prepreke na kojima možete upotrijebiti rad i to će se na kraju uzeti u obzir na generalnoj oktavi do ili oktavi rada da vi dođete od čovjeka 1, 2 ili 3 do čovjeka 7. To je generalna oktava koja uključuje nekoliko života. A ovaj život je jedan dio te oktave i on ima svoju novu oktavu ili ti, kako ćemo reći, dodatnu oktavu, pa vi možete učiniti dodatne oktave, rečeno vam je u radu, zato imate znanje o dodatnim oktavama ili bočnim oktavama.
I rečeno, cijela vama kosmologija vam je objašnjena s tim načinom da vi shvatite što znači napraviti dodatnu oktavu. Dodatna oktava vam pomaže da prebrodite mi, fa, šok koji vam fali. Interval, prepreka koji vam... Ako znači učite strani jezik, dodatna oktava znači da vi vidite šta vam je teško u učenju stranog jezika. Možda je gramatika meni teška. Ok, dodatna oktava znači da postavljam dodatnu oktavu da naučim gramatiku svog jezika prvo. I onda će mi ta dodatna oktava pomoći u oktavi, to jest mi, fa intervalu, prepreka koja me omogućuje da naučim engleski jezik, njemački jezik. Ako malo pogledate u život, to u život vam daje mehaničke dodatne oktave da biste određenu stvar prešli. A u radu morate napraviti svjesnu oktavu. I to je cilj. Na taj način trebate razmišljati. Ja to nazad ispravnim razmišljanjem u radu i vidjeti kad sam